Atinga dia na wani mu. Fasodie pa na obenya no Atinga mu. Debi unim de woni mu. Ade ne woni mu. Hwe. O me ka se me no wo ka Atinga na semo a obeya me mebu a obefu. Anya obu na befu no kra na me ka kire no. Na no ayi wo saba. Sawa wa woni ne be ware de. Just the obai unyae no. Aha. Enti se no. Mama me ka wasika ne Bible sika. Ka che se ma me ne papa ni ho. Na mo me kwa ko han bema ene wo ba papa na obaye ma me ne papa. Na me so wo sa no nim se me ma me ne. So woni no akwa no to se me se si wani so no. Dabi o na be se mi anko ayi posogole ho. Me ko pe ka wa me so sa. Mani abiri pa na no ka sai. Sister. Be se ye ko posogole oni anya bia peace.Osaa ho. Ye ko pe ka wa ni bi me hye no. Na ne nko. Ene ne nko kuro kasiem. Kom ha fasodie bia ni ha unya hwe. Scan say no dem ma. Eno de nya wasam me na bo masene. Be sene du de oni ma asem akoto ka wa na ade ahye no I do. Ene. Ai sister akra me hu mpra. Na me hu ukru. Ene fato ma ukru ne. Ya je so be ka fun. Obe ka fun. Wo me mpra na hu ukru na aye den. Ntidi yin. Me hwew, ma me wo wo se me hwew. Mani si wo yie na na aye be ma se si wo yie si me yie. Wo didi amadidi. Enu te mani abere no. Atinga ye ne ma me wo ne se ne tiri bo ho. Ti no aye jimi oni oba jimi we na motin wani mu. Oba so no we say pa ba. Kro. Oh, I love you. You get na I love you. Sister, he. Who this kechi? Mini na chi ni ko. We dey yenko. Menko. Ana me ko to me dey nya masem. Ene oto okoto a wu di. Fa sama me hwe so tia na me dey me hwe so koto ka wa no. Santiago. Baby. But some me can't send the show. Obaja di say Atinga no. Oni so aye wadro. Atinga. Me. Why wadro? Na wunu. Usari. Atinga ye wadro because there koso wo me no mienu ntem no menti ase. Dabi. Then na dabi. Me onye madro. Onye wadro. Onye madro. Me onti me madro. Teme. Me na me hu obi na aka kire me me kwa me nam ho no mo na dey for obi hu me a wo say ma me one be ma bi like when iji guy bi ho na ge obi wo krom ha say obo Atinga kwa ni din Atinga no aye me madu o si wa ye wadru enu nti na say wo mpe mani ma hwe wo krom ha say no na nyoma nka me ya ma no edi ntipa na wo nti ase ai wo say o ma Atinga bayfo we say e beje obo so wa ye wadru me o say de okay ide me na me okay sisi a wan kasa o person for so ade me kokro kesim di ade pa na ade me kokro kesim akwa isa me no ko bobra no ma make kakra na me pesa me no ko e ko to abrabo ne so me pe oye o ono o mpe oye sa ge ono ubese me nkwa na me nam na me nkwa na me bae ti ma ba ne de mebo mama ni ati be me na kro me ni mo anetim ano kre ni nua be ma ne Santiago o so ni no minimum Santiago to na ajida ni titi ama me bae nyina ni se Santiago me de na ma wade mini ani Santiago nko action mini ani Santiago so ni mo ni minimum pa ni titi nyina ni se nua Santiago me de na ma wade o de unua be ma no e ma wade wonti bi da ho okay we de kase enti mesraw se de be ya me mpene to na ma pene no anti se bi wonu nua ti kuro ba ko so na mo ne ntam iwo ntawantawa enhye Kristo kura ni wanyi na hye kuro mu hene ni wanyi ato wutie me pa ti o pa we de kase ba na so ntwi mu nti enti mesraw nua ho ni Atinga ba ya bi no mesraw kasa kire no se efiri nne ya mete wo nchen hei me hu nanim biem kwa wo me nua ne ho bi agoboni na wo nua ne ni me nua ne die no so waye na duro na me so me mpene so Atinga
Aye, Santiago duru. Oh yes. Why na doa? Na nka beye de na me matumi nuafo se twunhu free. Wonu kwa aso ye jimi. So me dey asem kan o. Aso sem jimi bisa. So twunhu free ne ho. Nyame ayi wadom. Nyame bie kwan ayi ba papa bi ama wo. Senya duro na wonu ade aye me nua no. Mentwa wano. Twama no kura nye yi. Mentwa wano. De tie ne se o ka se Atinga ye Santiago adura. No menka ne se me hu a bi se a kire mu kura. Enye normal. Me say nyese bia me ana metie no me maami nse maami wuye ye wo afuo ye wa asase me pese me di bi ye afuo me di bi ma omo no mo ye afuo na me do afuo enye pa me pe wo pa nka se ma me ka chiro no wo we kra we se yase se wo ye okay mo we afuo da bi na kukisi mo we afuo mo wo banchi mo wo na kasa be na me ka ne sa no say ye aduane wa ukrokesim zo ko abrantie te se wo enti wo wadru krokesem no abo wo suit bi ne wo waje wo shorts bi ni ade enti nkenchen wo obedi de atinga me de me maka kire wo ma me mpe wa asem anka me asem ekran ka me mbo so nchire me de atinga ontimi nyemaduro na me waye maduro de asenka me kran me se no enye no kra me ontimi nyemaduro pe na me pe no enye duro no de aye no me ontimi nyemaduro enti ompem da bi o se enti ompem ana unsumene ninjai na usade me se me kokesim na kasa da bi o na kokesim na pesa de me kona ade na ne de me anya de atinga obetimi ayi ma de me Santiago ucha fa me so dena mi hu ni sana Santiago etwa fa me so yes, I don't think fair. And I'm a bodam. To say me see asem na say. Say normal. Atinga koye Santiago aduru. Oh yes, see. Na da hu ti da. Enye onumum na ye Atinga aduru. Oh. Asimo. Wunua ne timi ba fi. Me dia bra me wani me fere ti na ma me ba na me da to fo. Wunua ne timi ba fi o me pam no a. Onu timi huru me. Me pese me ya de bi ebobo me din bone. Rade. Asa sama me kan no for me serious bi asa de me kan no. De ma asa wo tie poem si bi no. Mesre, on say mesre. Mesre. Cause de ekoso me a mempe. Wo mpe wo hu. Mempe. Atinga Atinga ma 24.